Veliki pozdrav ekipa, za danas sam vam pripremio trening leđa. Lodro, paga! Znači spicy pull day i spicy biceps, tako da snimio sam trening prije koji dan. Danas ću ga izeditirat, prezentirat lijepo vama da vidite kako ja to treniram. Znači leđa dijelim na pull day 1 i pull day 2, tako da ovo je konkretno bio pull day 1. Pull day 2 sam recimo objavio sad bio na Instagramu, tako da tamo možete pratiti, ali objavit ću ja i na YouTubeu, lijepo snimit sve, tako da mi budete u miru. Evo, puštam vam onda video. Trenirao sam sa jednim powerlifterom, budućim prvakom i s jednim friendom s kojim inače uvijek treniram. Tako da evo, uživajte u videu. Mi se vidimo opet na kraju. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Stepping up. Don't be scared. Crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just stepping up. Don't be scared. Hey man, how the hell you doing?
Evo ekipa, ja se nadam da vam se svidio video. Ako je, ostavite neki lajkić, sub, komentar, šta god od tog troje, ja sam zadovoljan, a može i sve od troje. Zapratite me na društvenim mrežama. Također, ako trebate usluge online coachinga ili privatnog treninga, uživo sa mnom trenirat, javite mi se u DM. Ja se nadam da ste nešto naučili, da znate kako bi sad trenirali svoja leđa i biceps. Uživajte mi u danu, vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!